घटक 1 हांव आनी म्हजो घराबो. तर भुरग्यांनी, तुमच्या घराब्यांत कोण कोण रावतात? आवय, बापूय, आजो, आजी, भाव, भयण, धाकटो भाव, धाकटी भयण, मामा, मामी, काका, काकी, आतें. पाठ 1 नमन. देवा तुका नमन आमचें, सगळ्या लोकांक सूख मेळचें. दोनूय हात जोडटा ल्हान, मानून घे मागणें सान. सासाय दी गिन्यानाची, जेवणां उंडी समाधानाची. आदार दी गरजेवंतांक, विसरूं दूख खिणा खिणांक. मनशांक म्हज्या जैतिवंत कर, अभिमान देशाचो काळजांत भर. कविता आतां गावपाक शिकुया. नमन. देवा तुका नमन आमचें, सगळ्या लोकांक सूख मेळचें. देवा तुका नमन आमचें, सगळ्या लोकांक सूख मेळचें. दोनूय हात जोडटा ल्हान, मानून घे मागणें सान. दोनूय हात जोडटा ल्हान, मानून घे मागणें सान. सासाय दी गिन्यानाची, जेवणां उंडी समाधानाची. सासाय दी गिन्यानाची, जेवणां उंडी समाधानाची. आदार दी गरजेवंतांक, विसरून दूख खिणा खिणांक. आदार दी गरजेवंतांक, विसरून दूख खिणा खिणांक. मनशांक म्हज्या जैतिवंत कर, अभिमान देशाचो काळजांत भर. मनशांक म्हज्या जैतिवंत कर, अभिमान देशाचो काळजांत भर. देवा तुका नमन आमचें, सगळ्या लोकांक सूख मेळचें. देवा तुका नमन आमचें, सगळ्या लोकांक सूख मेळचें. दोनूय हात जोडटा ल्हान, मानून घे मागणें सान. दोनूय हात जोडटा ल्हान, मानून घे मागणें सान. सासाय दी गिन्यानाची, जेवणां उंडी समाधानाची. सासाय दी गिन्यानाची, जेवणां उंडी समाधानाची. आदार दी गरजेवंतांक, विसरून दूख खिणा खिणांक. आदार दी गरजेवंतांक, विसरून दूख खिणा खिणांक. मनशांक म्हज्या जैतिवंत कर, अभिमान देशाचो काळजांत भर. मनशांक म्हज्या जैतिवंत कर, अभिमान देशाचो काळजांत भर. देवा तुका नमन आमचें, देवा तुका नमन आमचें. So children, now I will explain you all this poem. Naman. Naman म्हटल्यार कितें? Naman means prayer that we do to God. Small children pray to God, right? What do you all ask for? You ask God for protection, to protect your family, your parents, your brothers, sisters, everybody, your family, correct? So now let us see what this child in the poem is asking God for. Deva tuka naman amche. Deva means God. Tuka naman amche. So the small boy in the poem is saying to God, God, I am praying to you. Deva tuka naman amche. I am praying to you, God. Sagल्या लोकांक सुख मेळचें. May all the people, लोकांक means people, find happiness. सुख means happiness. दोनूय हात जोडटा हांव. With both my hands, हात means hands. जोडटा means joined or joining. I am joining both my hands to you. मानून घे
means please accept मागणे सान. So please accept this prayer of mine. मागणे means prayer. सासाय दी गिन्यानाची. Sasai means blessings. Give us lot of blessings, the boy is saying. Ginyanachi means wisdom. So give us blessings of wisdom so that we become smart children. Jauna undi samadhanachi. So jauna undi means a morsel of food. Samadhanachi means that brings contentment. What do you mean by contentment? It means being happy and satisfied with what you have. So the child is saying, give us morsel of food so that we have enough and we are happy and satisfied with what we have. He's not asking for lot. He's just asking for a morsel that satisfies everybody. Adar di garjevantank. So he's saying, give support to those in need. Garjevant means people who are in need. Visrung duk khina khinang. Visrung means to forget. Duk are sorrows. Khina khinang means moment to moment or every moment. And let us forget our sorrows means all the people may forget their sorrows moment to moment or every moment. Next, मनशांक मजा जैतिवंत कर. Make my people, जैतिवंत means successful. Make them so successful, give them good job, good work, good money, so they can earn good money. अभिमान देशाचो काळजान भर and fill our hearts with pride for our country. Thank you.